jing uot jo ki pat ba na kisnong hathan ramrai. Kinong yalam kaseng nyautrep Youth Council HYC Ramrai Circle. Hakah nyautrek uleber, kilalet ban ya kundu ya USDO katanat boarding hanong ston ban panjing syai. Halor ka jing bampoi tikna ki bil elektrik hakisnong kanikathan ki balabo ya ki pat ba haka jing ling a kabakraw. Kinong yalam ke HYC kilap pensngo ha USDO hadu unriu benai. Kisnong haka nikathan kim shem yo pediang ya ki bil elektrik. Kani kajing buteng kinong penyat ya katanat penmi boarding elektrik ban penpoi ya ki bil manu benai kalah penleng a ya ki pat ba namar ki shepting endawan ka bil en hap siu shisen siu na benta bon benai. Kani kan keta ya ka yo ka kot jong ki pat ba nong kendong ki ba im hakarep karyang bat hakikam belas ngi kendoi jakpo. USDO Meghalaya Power Distribution Corporation Limited ulakular ban shem kia halor kani kajing baki pat ba kathan ramrai kia kendu. Ulakular ru ban hukum ye ki armut kinong trei ki badai ban sa me ki bil elektrik ban batai halor kani kajing bu teng jongki ya laki kamram bala benshet haki. Nakaleng jongi ka HYC Ramrai Circle rengkat bat ka HYC West Kasil District Nilawan hang neha po MPDCL SDO Nongstony halor kamat ba kajing bompoi bil patikana apo kathan rambarai riman syatai sya tanjungi lakumban ru benai te kene kejungwan jungi ni sutanat ba usahab ulakular ban simkhia ban lekloi ban simkhia halor kane ka benta ban namar kidan katkum kajing jing tim ni sahab kidan armut kinong trai bat ya kita usahab ula simkhia bansa pensitom lane bansa simkhia maki ban le ya ka banakam te kumka wei ma lada ki penslam kumne ya kabil hadun reu banai yo lese la shai le singi dala poi kabil kan long ka barem kamut ba ki nong snong kalong ka jingjar ban seo kamtam kinong jongi style le kilong ki baduna kayo kakot tela paru ya ka department ba lada kalong kumni kemut ba lasain dala poi ka kabil kin subha ban ya keren bat ki nong snong ban kampen ya penjensur ya kabil lai te ka khubor ka ba sukumen kalong ba usahab ulakular ban simkhia ya kane ka kam.